tong ke Indian National Congress INC bani aireng na Mausan Ram constituency uba bats kamar banyang haka shitarik urempang arja arpusan ulalej bentep kertang yalade haka office deputy commissioner ke East Khasi Hills district na kabenta ke election MDC Khasi Hills Autonomous District Council kaban salong haka arpoi trik urempang arja arpusan. Hapakaran cikilat patai kubor uba bats kam ulaong badai ke Kongres ke bala penyo ya ke District Council bat kumju ya ke jela kumta ungai skam bagi paj ba kin skutu ialah ke tenrai ban ai ke jingkersan ya ke Kongres. Hapakaran ulapan paru ya ki matre kambau sngokia kadai halor ke song san ya ke jela bat ban pen skam su ya ke bor kirang ba snong nalor ki wede. Oi kepada kamat ke bakongsan di rai ke song san. Te tangkap pati komisi kepala dari rai ini. Ini dua parti Kongres ni ladon pun kita kimat kita mendapat parti kungaji dah ya ke seksi di rumah. Batun klanbor dan seksi bat kunjung ban klanbor dan imam yaki derbar sini. Dan nakaliang juga pada dengan longkung kesian ban yada bandai indek yaki nu video kijing kerja majah apa konsumsi nomor ke konsumsi jumlah berbon kini timah kita di sedarship kini. Kena kalian juga abang kalian pun tahu kandidat juga MDC ndai tangkata bandon bedah apa disok ndai ban petro ya itu pusuk ban marba ke konsumsi demi gadap daki pun bagi kita jinjar bagi ba long sitom ba hakim berkamtam itu dijaga ba sya boda di situ ke kapati jumi kadang ka jing su tenat memarba mata kipat tak kila sutu ba jadi tangka kongresi benora ya kata workshop sai ke na la sang no jan poro ki sinang di layo ya jadi sosial na kalian ka kipat baru ki sania ini jadi dan di parti ya le mau kata ka parti MPP lo dan macam NDC Tenaka UDP ru, mah dan nak jom MLA, kalau lap ni kandidat. Teka parti VPP ru dan nomor apa MP ru dia buat kapa, bon. Ten nak kalian jungi dari situ, but misalnya ada hal pada jangka masa konsumsi ke, air kecil job, tak katai. Kebenikong kita ini pendek ya terima ban ya kecil kerja majaku. Kalau ke konsumsi bidon kijaka jadi jangka hima jangka raj, but unjuk ru kijaka kur. Teka we pendek kita dadak nang tu pada ni ada ban sina yang dia di hima go paper hima kan dua orang Malaysia Malaysia buat no kita di pelak pas kita di Malaysia nang ba ni yo ban warah di konsul pas Keseng kongres di keseng kepala rimba te kadi keseng kongres di kepala ke di konsul bat kunjung ke state no ti benta ki patba ki je keseng kongres ndrei ladak kim don ki menteri kata ki patba ki long kita ki do insen te kana kalian jonga te kabanikong kelombang wat ni ki kepala don apa parti kenang banten kanju nama keseng jeni kadi napo grassroots ka ki shedro ini ke bushlang centralized ni dia kya grassroots level jangka parti ke tentang nilai form di bun unit te masuk ba kadang ke jikerman nak kalian kan parti do dan nilai form Habatin pej bahagi kishab plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya